Look at that. Actually, I'm quite impressed with this. Wow, it's so exciting. This is the first time I'm driving this newly refreshed Mitsubishi Triton. People buy the Triton for its bold looks and versatility. But for me, the most important points are reliability, performance, and handling. Now, the unique thing about the Triton's four-wheel drive system is that it uses a viscous coupling. Now, this coupling is similar to those used in SUVs, those that have full-time all-wheel drive. This is in contrast to normal 4x4 pickups that have a mechanical connection. And because it is a mechanical connection, the four wheels are locked together, all turn at the same speed. Now, you know that when the car goes through a corner, the outer wheels turn more, the inner wheels turn less, and front and rear wheels turn at different speeds, yeah? Depending on where the car is in the corner. And that is why for the conventional four-wheel drive system, they do not allow you and do not recommend you definitely to drive with the four-wheel drive system engaged on tarmac. That means that when the normal 4x4 pickup has got the four-wheel drive system activated, they can only use it on loose surfaces or muddy or wet surfaces, because the muddy, wet or loose surface will allow the front and rear to turn at different speeds. Whereas with a viscous coupling, then there can be a variation in the wheel speed between the front and rear axles, because the viscous coupling, which is a fluid coupling, will take up that slack. I've never been disappointed. Look at that. Actually, I'm quite impressed with this Triton again, you know. And this is the last corner. Yeah! That was fun, man. Oh, cantik gila warna putih ni. Nak versi yang warna oren tu kan. Apa komen korang? Adakah kereta ni features dia cukup upgrade yang sempurna daripada versi Triton yang sebelum ni? Dia upgrade totally different daripada segi luar, dalam, engine, platform, wheelbase pun dah lain kan. Lagi improvement Triton kali ni adalah daripada segi dia punya rigidity, dia punya handling. Bagus ke tak bagus? So, jom kita drive kereta ni. Actually, this is not the first time saya drive Triton all new generation ni. Thing is, kenapa korang kalau nak beli pickup truck kena beli Mitsubishi Triton ni? Bagi saya ada satu sebab yang paling penting, iaitu daripada segi sportiness. Ya, daripada segi handling dia. Dia ada macam-macam pickup truck dekat dalam market ni. Kita ambil 5 yang utama lah kan. Hilux, D-Max yang saya selalu sebut, Navara, and the ultimate Ford Ranger. Tapi kalau ada satu pickup truck yang bagi saya paling ketara daripada segi dia punya sportiness, this one, Triton. Okey, inilah yang diterangkan oleh YS Kong tadi tu pasal mechanical gearbox. Okey, ini kita sedia maklum ni axle Okey, fungsi axle ini untuk membolehkan okey, membolehkan tayar ni pusingan dia tidak samalah, sebab ada masanya kita nak belok kiri belok kanan kan. So dia tak boleh sama. Begitu dengan tayar depan. Okey, jadi sistem axle macam ni bila kona kiri contoh, bila kona kiri, okey, pusingan tayar yang ni lebih, pusingan yang ni kurang. Ini yang fungsi dia. Tapi korang bayangkan, fungsi ni sekarang ada juga di tengah-tengah ni. Nampak? Ini untuk belakang, ini untuk depan. Okey, kita kena faham bila lama kita pakai kereta 4-wheel drive ni, pacu 4 roda ni, tayar belakang biasanya dia akan kurang habis cepat. So, belakang contoh tinggal 80%. Depan ada 90%. So, kat sini, secara logiknya, bila pacu 4 roda tu sedang berfungsi, pusingan tak sama. Jadi, kalau sistem 4-wheel drive yang lain, saya tak pasti benda ni ada tak ada. Saya rasa tak ada. Sebab ni dikenalkan oleh Mitsubishi lah, Triton. Jadi, bila pacuan depan belakang ni tak sama, so benda ni yang membolehkan kestabilan antara, maknanya belakang pusing lebih, kurang, belakang depan pusing lebih contoh. Sebab peratus tayar tu dah tak sama. Yang itu yang tak ada, saya yakin tak ada kot. Jadi kalau mana-mana abang-abang komen yang ada pengalaman bab sini, hantar atau bantu saya di ruang komen, adakah sistem ini ada pada pacuan 4 roda yang lain. Kena ingat saya buat video ni bukan kerana semata-mata saya nak jual Mitsubishi Triton ni, tidak. Tapi ni knowledge. Okey. Tapi kalau dah hati tu, kalau dah peminat setia jenama lain, Toyota ke, Nissan ke apa kan, kita benda ni pun, dia kalau tak nak beli, dia tak nak beli juga. Tapi kalau tanya pendapat saya, ini yang terbaik lah. Sebab terbukti pada 2 video, kan, korang boleh follow diorang berdua tu, di ruang description aku letak follow. Nas, siapa tak kenal, YS Kong, siapa tak kenal, aku, korang baru kenal, so belanja follow lah. Tapi kalau nak beli yang ni, kita banyak tak ada, kan, klik lah di link ataupun di bio tu lah. Tapi kalau nak beli jenama lain,
Cari aku jugalah, senang kita. Okey? Wah, apa kita Roger Cantik, bye. Kalau betul jet spa, dia agak dah. Tapi kalau jet spa, kan, dia sepatutnya jet sepatu. Ini jet spa ni. Aduh, main-main lah jet. Kan? Tapi tak apa Jeb, kan. Jeb dekat mana Jeb? Jeb, Jeb dah follow saya. Nanti Jeb hantar message PM saya dekat TikTok. InsyaAllah ada beberapa menu selain daripada kereta, ada beberapa menu. Mana tahu dalam menu-menu yang lain tu, produk lain tu Jeb berminat. Jeb menyampah bang, memang menyampah.